Ngapuhi nui tonu. It's the country's biggest iwi, but it's hampered by massive social issues, internal division and an unresolved treaty claim. We'll talk about those live in just a moment. But first, Ngapuhi's Te Runanga had good news to share recently. Its asset base has grown to $50 million thanks to a $6.7 million profit for the last financial year. Earlier, Scotty Morrison spoke to Te Runanga o Ngapuhi chair Sunny Tau and began by asking him how it generated those profits. Ko te mea tuatahi e mahi kaha nā mātou, tu tuatahi, me te mōhio o tā mātou poari, o te poari Tiaki Rawa, mōhio me pēhea te nanao pūtea mai I tēnā huarahi. Te mea pai o tēnā, e 50 miliona tāra te uara o a koutou, rawa engari kāre no koutou kia whakatau I tā koutou tono tiriti, he ai ki ngā kōrero e 2 miliona tāra te uara o tērā tono a koutou ki te ropu whakamana o tira ki te karauna. Kei tahu pēhea tā koutou tono tiriti I tēnei wā? I tēnei wā, ko taike tā mātou, ko te whakaia, ko whakaia kea Ngapuhi, whitu te kau māono ira wha pai heneti, whakaia ko te ropu o tūhoronuku hei mau te mau. I tēnei wā e tatari ana mātou kia whakahoki mai te kāwana tō rātou whakautu me he mea ko whakaia rātou ki te tono, ka hore raini. Ia tāwe e kōrero ana mo te tono tiriti nei. Pēhea nei te whanaungatanga I Wainganui o koutou o Te Runanga me Ngati Hine. Nā te mea, kua roa ngā taha e rua e tau kai ana me pērapea te kōrero e tau kai ana, e whiriwhiri ana, e wānanga ana, hea te nui o ngā rawa ki tēnā taha, hea te nui o ngā rawa ki tēnā taha. Engari, e mea ana Ngati Hine, he haurua o ngā uri o Ngapuhi, he Ngati Hine ke. Nō reira me riro I a rātou te haurua o ngā rawa, o roto I tēnei tono tiriti. Hea te mate o tērā, hea te mate o te tuku I te haurua o ngā rawa ki a Ngati Hine, hei whakahaere mā rātou. Ko te mea tuatahi, ko te tangata Ngati Hine, ko hau, ko ngā taha, ko taku pāpā me taku mama, he tino Ngati Hine katoa. Tuarua iho, te tono Ngati Hine mo te hawhe o ngā rawa a Ngapuhi ki a rātou, kei reira ke te raruraru. I te mea, I ko atu te tahi rau, toru te kau hapu ki roto I a Ngapuhi. E kore rawa, e nā hapu e whakaia, e a Ngati Hine e hawhe o Ngapuhi. Ke reira ke te raruraru, I raro I te ture e whakaia na rātou kia puta, ko whakaia ke mātou ki e nā katoa, hoino ko te mea rapana, ko tō rātou tono mo te hawhe o ngā rawa a Ngapuhi, e kore rawa ngā hapu e whakaia. Ko e tera, ke reira ke te raruraru. Nō reira, hea te huarahi whakamua e tau ai te puehu I Wainganui Te Runanga me Ngati Hine. Kā tau rānei te puehu? I te mutunga kā tau māku e whakaaro. I te mea ko te mateke, ko tono ke rātou kia mātou kia hui e mātou me rātou katoa, ki te whiriwhiri te kaupapa nei, ki raro ki te tikanga, nā tā mātou heheana, tā Ngapuhi heheana, he ha te tino hanga o tēnā tikanga. Nā e te rāina nahi, ka ringi mai tā mātou, ka rau uroia kia mātou, ko tari anō mātou ki te kōti e ngā koroke nei, ko te maui a mātou anō ki te kōti. Hore ko no I tatu ngā tikanga ki reira, ha tia I te rā marama, I mea I te kōti, hore ko ke he patanga wa ngā tono nei. Engari, ko tae mai ko te tono anō rātou ki te kōti, ki te haere ki reira. Hore ko ke mātou e whakaena ki te rāhuara. Ko te tūmana ko kia kaua mā te kōti. Te tuki te kaupapa e whakawāra nei te kaupapa nera. Engari, 50 miliona tāra te hua pūtea I tēnei tau. 50 miliona tāra te uara o ngā rawa a Ngapuhi tēnei wā. Tērā pēr e 2 miliona tāra te uara o te tono tiriti a Ngapuhi. Engari, he tīmatano o te. Engari, tērā pēr, pēnei ngā iwi katoa te motu. Kei te ngaua koutou e ngā raruraru pēnei te kore mahi, te kore whare, te iti o te whai te mātauranga, tai atu ki te kino o te hauora. Hea te rautaki a Ngapuhi, hei whakatika e rā momo raru? Ēnā raru katoa e huana koe, e tika ana koe engari, nui atu te pōhara ki roto I a mātou I te tai atu iwi. Engari, ko te mea tuatahi, ka wā tātou e titiro mā ngā moni a te iwi,
I haere ki nā te karauna e utu wa rātou hara ki te iwi, e hala tērā moni, anahe i te moni, hei whakaora i ngā kōrero hia nei e takangea ngā ngā iwi ki raro. Ko te mea tuatai, ko te karauna kei reira ke te mahi mō te whakaora i ngā mea kōrero nei koe. Engari tā Ngapuhi, hei rapu wāhi whakatūpākihi hei mahi mō tātou tamariki mokopuna. Ngā tauiwi, ngā pēke wēnā tangata i titiro ana kia mātou, e hoa he nui ngā rawa o te iwi. Engari te mutunga tika tāu e mēnei, hore kouno mātou i whakatatu wā mātou kreme. E hoa i tēnei rai hakareri ana mātou kia hoki mai ngā rawa kia Ngapuhi, nā kia tino whai mātauranga mātou ki te whakahaere wēnā mea. Engari i te mutunga mā Ngapuhi anō tērā e tatu. Kaua mā Ngati Hine. E hoa, tā mātou hia, te tūpono o Ngapuhi kia hau katoa i te mea he Ngapuhi katoa mātou. Ka pai. Tēnā koe, Sani, e hoa me pēhea nei te kōrero no mātou o Mara Investigate te honore ki te kōrero ki a koe i tēnei ata no reira, tēnei te mihi ki a koe. Kia ora rā. Ka pai. Kia ora rā. E kona. Well, joining me live now is Te Waihoroi Shortland, Chair of Te Runanga o Ngati Hine. Welcome. Thank you for being with us this morning. Do you share that same vision with Sunny Tau, that Ngapuhi will come together as one and Ngati Hine will be a part of that? We may share the thought that would happen. The pathway we differ immensely on. He says that you've been to court already, you failed, and you're going to have another go. So, firstly, is that true? And secondly, what is the case that Ngati Hine is? No, it isn't true. The case is that we've been engaged in a withdrawal process from the organisation Sunny Tau heads. Now, we've had a right to do that, and we've engaged in that process. The matters before the Māori Land Court now is to follow that process. What he refers to when he says we had our case, he says, thrown out, having no substance, what the court actually said was, I do not have the jurisdiction to rule on this mandate issue. If you want some remedy to that, there is another court you can go to. And they've pointed us towards the High Court. We've not gone there yet, but we still have the withdrawal process that we have to complete. We didn't go back into litigation. The Māori Land Court has now invited us back in to talk about the withdrawal process. Let's talk about this. So withdrawal first and then mandate second. Okay, so you want to withdraw. What do you want to withdraw from exactly? What does that mean? We want to withdraw from the organisation that's known as the Runanga a Iwi o Ngapuhi Charitable Trust. Meaning that Ngati Hine wants to run its own affairs. Is that absolutely in a nutshell? Absolutely, and we were given the right to do that. What does that mean in terms of the settlement? Do you want to go for 50%? It's got nothing to do with the settlement as per se. At this point, what it means is that we get charge of those assets, fishing assets that were our entitlement in 2004. Now, we're still working through what the shape and size of that is. So then let's clarify, does Ngati Hine want to have 50% of any settlement, Ngapuhi settlement? Ngati Hine wants to engage the Crown in that negotiation. The size of that negotiation is between us and the Crown. So you want to have a separate negotiation to Ngapuhi? Several hapu groups and natural groupings within Ngapuhi want that capacity to do that. They don't think that this organisation called Tūhoronuku best represents their interest. The Crown has got a liking for it because it presents them with a one-stop shop. Okay, so let's just, we haven't got very long, so let's just clarify then. You want to get a mandate for Ngati Hine to have its own settlement. You want to be separate from Ngapuhi in the affairs of running? Absolutely, in terms of the treaty settlements, but it's not a matter of Ngati Hine on its own at this point. It's a matter of Ngati Hine and those hapu around Ngati Hine on which we share an historical link. That's the point, that's the way forward for us. I'm afraid we do have to wrap up there, but just very quickly, do you think that this matter can be resolved peacefully? Absolutely. Peace. I think there's going to be a little bit more blood on the water, as it would seem, but I think it's absolutely possible,
and we need to talk it through. We need to believe that we have the tikanga base that can do that, and we have to, within ourselves, believe in the leadership of groups. Okay. At the moment, we don't have that faith. Okay, ngā mihi nui, thank you for that. Te Waihoroi Shortland. Tēnā koe. Appreciate your time.